Pranchong ang nong samar tongo thana sing SSC graduate level ni nailekha sing tini sini thanai 3 tarigo higher secondary level ba 12 pass ni joto job tongmani nonghoka Pranchong notification sini staff selection commission ni madome Pranchong sini Tripura ke TPSC ni bising langjago sini central job ngke staff selection commission ni bising exam ni bising langgo Pranchong agi hingke written ba offline exam ungo tabu hingke online exam mani bising kuno asek mane ranking khainani am haiba kuno khainani asa sujug kare kha tabu hingke Pranchong obo online apply ma khainai thana 3 tarikh no notification nonghoka notification nonghan sikang no video rokong nonghoka Pranchong no nukhana hingke 3 tarikh ni simi starangkha sini bu suk jora cholinai obosung nainai notification hingke Pranchong 12 pass hingke no reimanai Pranchong bo pustong sing kuno post select khaina nang tabu Pranchong sing suru abu exam runani apply khainani tai exam runani bu hore exam ngai ba fees busungai sing obu nainai hadingke sini sengmani date ngha Pranchong naidi sini sengmani date ngha date of submission sini 3 tarikh ni simi 3 tarikh December ni simi 10 tarikh January jora Pranchong 2020 ni after last date approach ngai horni barta jora horiman nai last date payment sing payment khainang ya ST rok Pranchong mutunarak di ST rok payment khainang ya sini exam ngai exam tier 1 khangke exam ngai Pranchong computer based exam omongka sini 16 March ni simi 27 March jora exam cholinai 2020 ni arpore date of tier 2 exam ar pass hingke tier 2 descriptive paper exam marnai 28 June no Pranchong arpore or pass mani pore sini bobo postong lower division clerk ba junior secretariat assistant bini pay scale or 19000 থেকে 63200 postal assistant ba PS sorting assistant omongka bini 25500 থেকে 81100 টাকা bini scale data entry operator DU omongka 25500 ni থেকে 81100 apor data entry operator ni engangke 25100 থেকে 81100 25500 থেকে 81100 Pranchong hingke Pranchong omo post ka nangbo post to manai maya omongka nang exam pass mani porise Pranchong tabu tekunia apply khaigera di exam pass khaladi hingke vacancy naya hangke no website of bini homepage thangai nai candidate corner thangai tentative vacancy tongo Pranchong ang nai naikha pray 18000 ni plus 18000 plus tongo hingke sini boys busuk tai exam pattern bo mutui nailai sing Pranchong sini exam pattern hingke sini boys SC/ST hingke or 18 থেকে 27 বছর জোড়া রিমানো Pranchong 18 থেকে 27 বছর হingke sini SC/ST hingke 5 year realization manai OBC rok 3 year angtai san thangli ase exam hingke exam mota tongnai amo sing nailai Pranchong naidi hingke sini tier 1 ni bagai computer based exam bagai English language basic knowledge sini 25 ta question tongnai 50 number ni kaisa 2 khlai সম্ভবত general intelligence ba reasoning hindi or 25 50 ni apor quantitative aptitude omkha maths general awareness total 60 minute ni exam ngai Pranchong jodi korok ngangke disable lok ngangke disability rok ngangke 80 minute ni ngai hingke tier 2 tier abrok ngangke ulo ngai Pranchong taki saka o jago duita question chaya hangke Pranchong kaisa mark sajak ni tanjangnai okok sajak tongo tai hingke exam fee to nangya hingke online apply khaidi Pranchong jodi jor busi ang hangke nor an sungmano hingke online bahike apply khainai mobile by hindi nin computer by hindi bahike photo size khainai bahike registration khainai apply khainai abo nainai di ko ang video sanamjak o video ni
N ba last ho screen no nukjagui tongnai o screen no naidi hayana ingeno rong naidi friends ong o notification ni link bang tolari renai tai application no direct link ang renai tai website ni link ang renai o video description no thangi naidi friends ong norok an channel no dakphono subscribe ungjai khaije khaidi ang exam ni admin dog khangke ang nong no go ritongnai update abon bagui norok saimon nang bagui tebo tai bibinno job notification manan bagui norok tai bibinno exam rong ni bagui guide mana bagui subscribe khaidi tai notification bo click khanya des notification sokminani bagui friends ong asungno tin bagui tai sa haina hajotono hambai